siya nga bakbo kaya katamongan. Ingpong misa tamongan pangdering makatuking kayadwanan. Kapasalamatan ng Mrs. Feolalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Remigio Mercado and family, Jesus Jose Francisco R. Silo, Elijah Haven and Julian Layo, Florentino June Baltasar. Paraking malagwang kapaldanan dari Dante B. Malyari and family, Ras Malyari and family, Roger Dizon, Maria Elizabeth Salvador, Maria Janet Aquino, Remigio Sarmiento Jr., Batu family. Paraking special intention ng Delano B. Malyari, Josiana Sarmiento Mamangun, Salvador Santos family, Daniel Teres M. Bermudez and family, Dr. Paul Baltasar. Yabiatala po panalangin tamo ding niyang biyatamong kapatad. Jesus Balagtas, Gabriel Olalia, Juan Adoracion Eduardo, Marieta Gaudencio Benita, Virgilio Oscar Jaime Malyari, Romeo Virginia Ocampo, Arturo Lourdes and Karen Santos, Remigio and Aurora Sarmiento, Aurora Henson, Melchor and Beatriz Bacani, Bienvenido and Erlinda Mamangon, Bienvenido Yuprusina and Beatriz Wasiano, Marian Tolento Chayon, paraking kayang 40 days, Felisa Baltasar, kambedaring sa Blancaladua, King Purgatorio.
Ing lagyo ning iba, ang puning anak, ang puning Espiritu Santo, Amen. ing ginumanatili ake kayo, At kekan timurin. kapatad si Siyantala rin kaya katang kasalanan, bata maging karapat dapat biyampang kaniting banal amisa. Iyag kastang miyag nanagnan ing kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, King pamiisip, pamangamano, ang pong pamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King Maya, pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay, panikapuko kang nuwa na Mariang kapilan man birhen, karing sa blangangel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ipagkalog mo ka rin kekang alipan, inge pasabing tula, ning masanting nga pamisip at pamikakatawan. King kapamilatan ding panalangin ning Nuana Birhen Maria, mabiyasa kaya sanang marap karing kasalukuyan, akalungkutan at kapagsubukan, ban miras kami king tulang alanganga. Itiyaduan mi king kapamilataning ginuming Jesu-Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo at ning Espiritu Santo, Dios manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, King Sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Pengako na ning Diyos kang Abraham, at king parang karing Palipino, king yato maging kayaya. Miya biyeya iting pangako, uli na ning pamaminto ng Abraham, king batas. Nune, uli na ning meniwalaya at kilala ning banal ning Diyos. Uli na nita, manalumpakan ing pangako, king kasalpantayanan, ban makilala, king ing pangako, metong yang kalam, ababienang alangbayad ning Diyos. At makasadyaya, para karing sablang palipi ng Abraham, emo karetang mamintuking batas, nune pati na karetang ating kasalpantayanan, kalupananing kang Abraham. Ipatayangan i Abraham, antimo ing sasabyanan ning kasulatan, pepalyarian da kang maging ipara ring dakal abansa. Wa ipatayangan i Abraham, king arapanan ning Diyos, nung keno na binili ing kayang kasalpantayanan. Ing Diyos apasubling miye karing mete at mumutos king pangaltora ding bage a esa diyang makalto. Bistaman balamo alang kapalyarian itang panenayan ng Abraham, menaya pamurin at meniwala, at king antikaniting paralan, milyariyang ipara ding dakal abansa. Antimo ing pengako keya kanitang misan, ding palipi mo maging kasindakal dala ring batuin.
ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo, ene kakalingwan, ing kayang kasunduan, king kapilan paman. Ing Ginoo ene kakalingwan, ing kayang kasunduan, king kapilan paman. O lahi ng Abraham, akayang talasuyo, o anak ng Jacob, a pinili ning Ginoo. Ing Ginuya ing kayakatang Diyos, ding kayang kautusan, para king mabilog ayatula. Ing Ginoo ene kakalingwan, ing kayang kasunduan, king kapilan paman. Ene kakalingwan ditman, ing kayang kasunduan, ing kayang pangako, karing libu-libong henerasyon. Ing kasunduan nagewa na kang Abraham, ing pengako na kang Isaac, deti tupara na langan. Ing Ginoo ene kakalingwan, ing kayang kasunduan, king kapilan paman. Genakana ing kayang banala mano, itang pengako na kang Abraham, akayang talasuyo. Inyalinwal ne ing balenda, ding taong pinili na, magkantala at kukulisakla king tulara. Ing Ginoo ene kakalingwan, ing kayang kasunduan, king kapilan paman. Mapalad ya ing taong manatiling tapat, king oras ning kapagsubukan. Uling nung magtugumpeya, kamtane ing korona ning biye. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kekaan timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, sasabihan ko kay kayo, ninuman ing mipasyag king arapan daring tao, king iyo, kanakuyo, makanyan mo naman ing daptana para kayo, ning anak ning tao, arapan ding anghel ning Dios. Dapat ing ninuman misakwil kanako king arapan daring tao, isakwil niya naman ning anak ning tao, king arapan ding anghel ning Dios. Ing ninuman magsalita laban king anak ning tao, mipatawaran niyo. Dapat ing ninumang lapastanganan king banal na espiritu, mipatawaran. At nung idalara kayo ban litisan karing sinagoga o king arapan da ring pamuntok at makikayo pa yan, ikakabalisa nung makanano yung idepensa yung sarili yu o nung nano ing kayong sabyan. Uling ing banal na espiritu yang mituruke kayo, king oras ay ito, nung nano ing sukat yung sabyan. Iting mayap ng balita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap ayabak po kaya kayo gan. Ating metong kanta kanita nga na, at ating mo naman kasebyan king banal na kasulatan. They'll know we are Christians by our love. Deng mumunang Kristiyano may kilala la king pamisaup-saupan da
bahan kanita ala nino man mangailangan karela. Ito ing larawan na ning karelang pamikalugod. At ing karelang pamikalugod, yang meging tanda, patutu, ing ila Kristiyano la, talutokino ning ginutang Yesu Kristo. Atin mo naman kasabihan, actions speak louder than words. Deng words, deng amano, they also speak. Mas masikanya mo ing aksyon. Amano, salita, ampon dapat. Mayayakit siya ing ugali ning tao. Amano, dapat patutula king ugali ning tao. Elamo patutu king ugali na ning tao, patutula naman nung nano ing paulagan na ning metong nga tao. Nung ing metong nga tao, salineng sali, ating kupumbalong metong nga tao, salineng sali, ang aking mga sirala, dahil panyalwa na ino man gagamitan. Pero makanyan niya, balamo kampanti ya securya nung atin niyang atitipon. Mayakit ka ugali, keng gagawan mo at keng sasabihan mo. Mayakit ka naman o ing gagawan mo naman keng biye, na mo papakit ing ugali mo, na mo papakit nung nanong maulaga ka, papalto mo naman nung nanong prinsipyo mo, nung nanong paniwalan mo. Kining ebanghelyong binasa mo, nga na ning ginutamong Yesu Kristo, ni numan ing mipasyag, amano, dapat. King arapan daring tao, king kanakuya, ni numan ing magsalita at gawa, at sasabihan na kareng dapat na ang pongamano na, king kaluguran ni Jesus. King maniwala ya king Jesus. Deng anghel ning Dios, tanggapan de. Ing sasabi king ama no, king gagawa no, king ene kaluguran ni Jesus, ene talutuking Jesus, harapan daring anghel ning Dios, isakwil diyan naman. Ining ebanghelyong binasa mo, sasabihan, no? Ninong tutukyan mo? At itang tutukyan mo ito, patutuan mo. Pangatawanan mo. Mayayakit keng sasabihan mo, keng daraptan mo, mayayakit keng biye mo, payayakit keng kasalpantayanan mo, oiting patuto. Kaluguran na ka ning ginutamong Yesu Kristo. Ating meto nga patuto, amatibe, yapin itang sasabihan ng Ebanghelyo, patse mi kasala ka king Espiritu Santo, mi patawaran ito. Nano yung kasalanan king Espiritu Santo, itang sasabihan mo, king Espiritu Santo, alayo, king misyon na ning ginutamong Yesu Kristo. At pong lalaban king Papa, nung nanong gagawa ng Pope Francis. At ating may komentaryo nga nang sasabi, ing lalaban king Papa nga na, sasabihan ng miyalalya, na dapat king Espiritu Santo. Sasabihan ng maniwala king Espiritu Santo, uling ing pangayalal na ning Papa, metong yang espiritual kapalyarian ano ka rin, ini dapat ni ning Espiritu Santo. Ing pangayalal na kaburyane ning Diyos. At nung lalabanan may itang pinili ng Espiritu Santo, pahayalian mo. Lalabanan mi
ing Espiritu Santo. Nung sasabihan mong alayo ng Espiritu Santo king Santa Iglesia, king Kristiyanong komunidad, lalabagan me, kalraman niya ito, king Espiritu Santo. Itang dapat na ito, patutuyo, amano, dapat nung ikapin, talatukin na ka ning ginutaong ng Yesu Kristo, nung kaluguran me, yung ginutaong ng Yesu Kristo. So ipanalangin tayo po kaniting misa. Yung Birhen Maria, keng dapat na, keng amano na, at keng katahimika na, gimpanane ing kaboryanan ng Diyos. Petutuani ing kaboryanan ng Diyos. Sinabi na king biyena, iya talatokine ning kayang anak. At ipanalangin na lo, detang talatokina ning kayang anak, king karelang misyon. Talakad namo at idawon tala rin kay katang panalangin. Ginoo kilala meng banal i Abraham, paulining kayang kasalpantayanan, pakibatan mo sana rin ingke kaming kayadwanan, adaralami, arapan mo, king mitmong kapanaligan. Nga tamong manlangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing aklismi. Ulitan tayo. Ginoo, pakiramdaman mo ing aklismi. Para king kekang Santa Iglesia, dinan mo sanang sipagan at tetagan din kayang ministro, barong aturo ring sablang tao, mipasyag ing karerang sarili, anting keka, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing aklismi. Para ka rin pamuntok ding bansa, erasapa pakit, ing pamanyakwil dakang Kristo, kapamilataning pamagobrara, para king sarilang kapakanan, at pamipasakit ka rin karelang sasakupan, panalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing aklismi. Para ka ring daralan kasakitan, ding may balo, ding may ulila, ding alang tuknangan ketiking yato, elasami lalako pag-asa, nuniat andanan da, kingin tunerang balen at santungan, yung banwang mitmong ligaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing aklismi. Para kaya katangan, kimpami pasyag tamo kang Jesus tamo, mabiyasa tasan ng talan, at tabili king makayatong pibandyan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing aklismi. Para ka rin sablang miyango na biye, ipainaunuan sana king kapayapan, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing aklismi. O Ginoong Yesus, dirinan mo keng sika na nalub, king turu ng San Pablo, patawaran mo kaya sana king kekeng dewakan, at ilako mo ring kekeng kasalanan, ban king taulingaldo, makapakagabe kami, kang Abraham, ake kang pepabanalan, kapamilataning kayang kasalpantayanan, itdi aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kaya kayo't kanakon daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan saning ginuy ting daon karing gamat mo, king ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuno, king kasaplala tamot ning mabilog ng banal la kapulungan. Oy paming miglalang, beit nening Birhen Maria, ing kabubugtungan mong anak, tegulaling na ing kayang katapatan, king metong makapagmulalang paralan, kabang darawon milagay kareting ayin ning sakripisyo, mikabus ke sana karing sablaming kasalanan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ke kayo, At kekan timurin, nayoring pusuyo, makayat na nala king ginu. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid, Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa, Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kabang parangalan niya ing nuwa na Birhen Maria. Apalad yang dili ka ring sablang babay, ing malabirhen, ake kang piniling maging indu, ning bugtong mong anak, king kayupayaning Espiritu Santo. Ing Birhen Maria, meging tunen ning indu, ning kekang anak, abeit na ang timong sala ning metoyatu. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babye kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa aretingayin king Espiritu mo, pan para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinape at pepasalamat ya keko, piraso ne at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amig daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ko, at binyene yung kalis ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti, ikongan at minumpo kaniti, iti yung kalis ng kanakong daya, yung daya ng bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, banket ami patawaran la rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan.
Ingangin ikaganakan mi o ipay kamatayan at pamanyubli ng mebiya ning anak mo, daraon mi ake kayiting tinapi ning biye at ing kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuha mo, ing ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipay, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap ya king lugod, kamben ng Francisco ake kaming Papo, at Florentino ake kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ning kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye at ding sablang miyango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye langanggo, ban kayabe ng Mariing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Eskristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagom ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngini manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king ipa karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian nating kayupayan ang poning ligaya manggaman king alangangga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emosa babalik danting kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at mamayapan mo ang bilugan nagpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ing inuman tami sa kapilanman kay kayo. At kekan timurin. Bakit tamo nganing mikakametong tamo king kapayapan.
Niyo ang kordero ng Diyos, niyo ang milalakok ang kasalanan ng yato, ang palad na rin mayayaos para makisulo, kingapuna na ng Ginoo. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Jesus ko, sa salpantayanan ko kingatsu ko, king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka may gitking sablang bage, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinanditera ka tanggap king sakramento, umekamo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, bala mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keko. Emo sana pa yung tulot kapilan maning mikawani ko keko. Amen. Siklod tapo. Oratio imperata. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay bami. Lalapit kami keka kaniting masipit na pamangailangan mi. Aduan mi keka yung kambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan ke kami at may kakamate na karing dakala tao. Aduan mi ngeni keka yung baligdan mo kaming mitmong lugod at yatsyat me kaya kaming makaulo mong gamat. Hing takot miking sakit at kamatayan nalilan mong kapanayan. Pasignangan mo yung kasalpantayanan mi at palusukan ming masabal miking metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo laring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring peka puning pambansa at lokal, ban mamili at sali mo karetang bakunang tutong makaligtas. Kaniting sakit at inggawan dayti makasalikot at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit ni ban mapupus na iting pandemya kimbansami. Ipanalangin mi laring Dr. Narcis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyulo karing masakit kang bening belwan at masabal.
Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtaglaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit. E mula paboreng miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mi Loret ang miyawa na, kumayap na lasan ang malalagwa. Ingatan mo Loret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang hanggang kapaynawan det ang miyang nabiye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla. At ban makasawop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasagit mi para king metong at metong. Mikabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbayulob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ng duning Diyos. Emo sana pisauli nga krismike kaking kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes. Manalangin kamo. Oy paming malugod, ngening tinggap miya ing sakramentong ibat banwa, adwan mi ing kekang pakalulu, parati kesan ng magsaya, king pamagmasusi king ligaya ning Birhen Maria, atok yan milasana ring kayang bakas, at masolong miyagom king misteryo ning kekeng kaligtasan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Siklod kayo po para king panalangin Pangako Lourdes. Prayer to Our Lady of Lourdes, ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, Health of the sick, Refuge of sinners, Comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come therefore with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Ingin manatili kaya kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto, ingiba ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne, umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.
Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord